Sani koro jiwo jonyuol mondo obed akicha ne wuodhe mag nyithindgi kendo lalre kodgi mar neno ni giluwo tim makare e kinde ma ginie yueyo machuokni. Jokanyo migawo mar somo e kaunti ma Mombasa onyiso luor ni moko kuom jopuonjre medo donjo e timbe mag mahundu kod anjawo e kinde ma giloro ni kaluwore gi jonyuol moko ojwang'o nyithindgi. Gikwayo jopuonj makare ne rowere mondo mi othegre kod yedhe mamero ji kod timbe mahundu. Jokanyogo ne lose e kinde mane gichwalo chiemb kony ne oganda mang'awo e kinde mar nyasi mar Salam mar Eidul Adha. Gharama ya maisha pia inaonekana iko juu sana, kwa sababu tulikuwa leo upande wa Kisauni, na katika hiyo hali tuliyojionea ni ya kusikitika, kwa sababu mvua ilikuwa inanyesha. Pamoja na hivyo watu hawakuweza kutoroka kwa mvua, shughuli hawakutaka tukatize shughuli, wakawa wao ndio wanatuhimiza kwamba tuendelee kugawa. Changamoto ni kuwa hino ilikuwa ni sadaka, lakini sasa watu wamechukulia kama ndio ni kama lishe. Baada ya vijana wetu shule zikifungwa kwa ranaranda mitaani, basi wabakie mashuleni. Kitu alichokifanya His Excellency Governor Abdul Swamad, tulianzisha mfumo maalum wa basari. Mtoto kama yule ambaye kwamba shule imefungwa akienda shule, tunampatia 150 kama allowance yake na tunampatia 250 kama basari fund yake. Kwa hivyo mtoto bi khiari, si lazima kwenda. E weche mamoko en